بسم اللہ الرحمن الرحیم سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض وهو العزیز الحکیم. پاکی وی خاص اللہ درا سوک چر اسمان کی عائش رزم ککیم اللہ دے زور اور حکمت والدے. یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. ایمان والو ولی وائے پخلی حق کار چکوینا. کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون. لوی سبب دو غصے دے داللہ پنی چتاسو وائے پخلی حق چکوینا. ان اللہ يحب الذین یقاتلون فی سبیلی صفا کانہم بنیان مرصوص. یقینا اللہ مین کئی دائے کسانو سرائش جنگی دا اللہ پلار کی پسفنو سفنو گویا کی دا دیوال دے یو بل سر جخشے. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ لِمَ تُؤْذُونَنِي وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ. او کلچوئے موسیٰ علیہ السلام مخبل قوم تائے قوم زمان ولی مال تکلیف راکوئے او خپوئے گئے چیز رسول دا اللہ یم تاسوتا. فلما زاغوا وزاغ اللہ قلوبهم واللہ لا يهدي القوم الفاسقین. نار کلچری کاغش والحکم دا موسیٰ علیہ السلام نا اللہ کاغکڑن دی زرنا اللہ تعالی ہدایت نور کی داس قوم نافرمانو دا. وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ. فَلَمَّا جَاءَهُم بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ. او کلچو عیسیٰ زوید مریم اے بنی اسرائیلو یقیناً رسول دالائم تاسوتا تصدیق ان کے امدائے کتاب چی زمان مخ کے دے تورات اور زیور کم بدا سی رسول چی رازی با زمان رسو نمبداغا احمد ویم. نار کل چرائے اڑو دی تخکار دلیلنا دیویل دا دے جادو خکاران. ومن نظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام واللہ لا يهدي القوم الظالمین. اسوگ نے ظالم دے داشانا چی جوڑی بلاوانی درو اور حال دارے دل دعوت ورکی دیشی اسلام تام اللہ تعالی ہدایت نور کی داس قوم ظالمان تام. یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون. غاڑی دی چمڑ کی نور دا اللہ پخپل اخلو سرام واللہ پورا کون کے اخپل رنا لرا اگرچہ بدگنی کافران. والذی ارسل رسولہ بالہدى ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون. خاص اللہ ذات تیرا لگلے اخپل رسول پہ ہدایت سرا پہ حق دین سرام دید پارا چی غالب کی دی دین لرا پٹولو دین اگر چی بدگنی مشرکان. یا ایھا الذین آمنوا هل ندلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم. ایمان والا آیا او خیم زتاستا او سوداگریم چی بچ کی تاسو لرا عذاب درناکنا. تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم. ایمان بلرائے پا اللہ و دا ورسول او جہاد بکوئے دا اللہ پلار کی پمالنو بزانن سرام. ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. دا تاس دپار دیر فیدمن کار رے کتاسو پوئے لرائے. یغفر لکم ذنوبکم ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار
ومساکن طیبۃ فی جنات عدن ذالک الفوز العظیم بخنبو کی تاست دگناون استاسو داخل بکی تاسو لرا جنتون تا چبیگی لاندائے ولیم او کورونا مزیدار پا جنتون دامیش والی کی دا کامیابی لویا دا وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين اور درو کی تاسن اور نعمتنا چتاسو خوخوائے امداد اللہ دا طرفنا فتح نزدے اور زیر ورکا پدے اسرا مومنانو تا یا ایھا الذین آمنوا كونوا انصار اللہ کما قال عیسی ابن مریم للحواریین من انصاری اللہ قال الحواریون نحن انصار اللہ ایمان والو شیطاس و امداد کو ان کی اللہ دین لگا چویلو عیسی ابن مریم حوا مخلص و مرگر ہوتا سوگ ماسرا مرگر تیاکی دا اللہ دین نبارا نو الحوارین منگا دا اللہ دین امداد کو فامن الطائفة من بنی اسرائیل وکفر الطائفة فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين ایمان روڑو یو ڈلے دا بنی اسرائیل و کفر کو بل ڈلے نکلک رمگا کسان چیمان روڑے دا دشمن مقابل کے نشول زورورم بسم اللہ الرحمن الرحیم يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم پاکی ہوئی اللہ در آسیزنا شری اسمانوں کے آشریز مکہ کے بادشاہ پاک دے زورور دے حکمتن والدے هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين خاص اللہ غزات تیرا لے گلے پامیانوں کی رسول ددید جنس نام بیانی بدی بانی آیتون اللہ او باقی دی لراو تعلیم ورکی دی تد قرآن و دا سنت او یقیناً او مخی ددی ندی پا گمراہ اخکارکی وآخرین منهم لما يلحقوا بهم وهو العزیز الحکیم اور تعلیم ورکی نور خلق تم ددینا چن دی آئی او زیشی دن مخکنو سرام اللہ دے زور ور حکمتن والدے ذالک فضل اللہ یعطی من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم دادا اللہ فضل دے ورکی چالشی غاڑی اللہ دے خاون فضل دے مثل الذین حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله واللہ لا يهدي القوم الظالمین مثال دائے کسانو چور کرشرائی تورات بیان نے پور تکڑے رامل پلے حال پشاند حال دخر دے شرا پور تکئی کتابون لرام ناکار دے مثال دائے قوم چدرو جنگڑی زا اللہ آیتنا اللہ ہدایت نور کی دا سی قوم ظالمان تام قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين وَأَيْ يَهُودِانُمْ کستاسو دعوی چتاسو دوستان دا اللہ سوال نور خلقنا نو غوڑے مرگ دا پار دا دشمنانو کتاسو رشنیے ولا يتمنونه ابدا بما قدمت ايديهم والله عليم بالظالمين ان واردی دا مرگ چرے پسودائے چ مخکلی گلے لا سنو ددی اللہ پویا بظالمانو قل ان الموت الذي تفرون منه فانه ملاقيكم
ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. تو یقیناً مرگ چتاسو تیخت کوئے دائنا یقیناً بستاسو مخل رازیم بیا بوگزو لشا غزات چالم نے پپٹوخ کارام نو خبر بکی پائے ملون چتاسوی کوئے. یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعة فاسعوا الى ذکر اللہ وذروا البیع ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. ایمان والو کلچ بانگو رشی ایمان زد پارا درست دجمینا نو کوششو کہیں دتللو دا اللہ ذکرتا او پریگ دیں تجارتنا داڑیر غرد تاسلنا کتاسو پوئے لرائیں. فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ. نو کلچی پورا کڑیشی من خوارش بزمکہ کے اولٹوئے دا اللہ فضل. وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. ایا دوئے اللہ لرڑیر دیدہ پارا چتاسو کامیاب شئے. وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا. او کل چدیوینی سوداگری یا لوی خوارشی آئی طرف تاو پریگ دی تالر اولارم. قل ما عند اللہ خیر من اللہو ومن التجارت واللہ خیر الرازقین. تو آہا صحابون چد اللہ سردیم غردی دے لبو تجارتنا اللہ تعالی غرد دے رزق ورکن کنا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسوله واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون. کم وقت راشی تا منافقان خلق دیوئی من شہادت کو یقیناً تخامخا علی رسول اللہ تعالی پوئے دے چی یقیناً تداغ رسولی واللہ شہادت ورکی برے چی یقیناً منافقان درو جندیم. اتخذوا ایمانهم جنة فصدوا عن سبیل اللہ انہم ساء ما كانوا يعملون. گرزولی قسم نخفل ڈال نمانش والدی دا اللہ دلارنا یقیناً دی بد حقا مرنا شدی کئیم. ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. داد دیو جنا شری ایمان خکار کرے او بیائے کفر کرے نو مہر والشے ددی پزرون بانے دی نپوئی بحقیقت دخبرے. وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ وَإِنْ يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ كَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُّسَنَّدَةٌ يَحْسَبُونَ كُلَّ صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ هُمُ الْعَدُوُّ فَاحْذَرْهُمْ قَاتَلَهُمُ اللَّهُ أَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ. او کلش تو گورے دیتا تعجب کیا چی تالرا دری تنیم او کدی سخبر کی نتو وقت دی دری خبرتا او گویا کدا لرگی دی اڑم کڑی شیری دیوالتا گمان کی دہارے چغے چرا فروزی پدیم دا پورا دشمنان دی ددین نزانتے نساتے ہلاک دکی دی لرا اللہ تعالی سرنگی دیا اڑ دلے کی دا حق نام
وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ لَوَّوْا رُءُوسَهُمْ وَرَأَيْتَهُمْ يَصُدُّونَ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ. حکم مفسدی تویرشی راشے جب خنو غاڑی تاسو لرا رسول اللہ تاو کی دی خپل سرون لرا وینی تدی لرا اوڑی دی بدا سیال کی چلوئی کئی سواء علیہم استغفرت لهم ام لم تستغفر لهم لن يغفر اللہ لهم ان اللہ لا يهدي القوم الفاسقین. برابر دے دی حال کتدیل بخن غواڑے او کن غواڑے ہی چرے بخنن کے اللہ تعالی دیتا یقیناً اللہ ہدایت نور کی دا سی قوم نا فرمانتا. هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا. دا خلق دی وی خرچم کوئے پاغشا چید رسول اللہ سردی دید پارا شرید دن گڑوڑ شیم. وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ. اور خاص اللہ اختیار کی دی خزانی دا اسمان مدزم کے لیکن منافقان خلق پوئے نلیم. یقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل وللہ العزة ولرسوله وللمؤمنین ولكن المنافقین لا يعلمون. وائدہ منافقان کو واپس لاڑو منگا مدینے تا خامخاؤ بباسی عزت مند دی مدینینا ذلیل لرام او خاص اللہ لرا صفت دے عزت دے او داغ رسول لرم صفت دے عزت دے او مومنان لرم صفت دے عزت لیکن منافقان پوئن لریم. یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون. ایمان والا غافل نکی تاسل رمالون استاسو نولاد استاسو دا اللہ دا ذکر نام اکشاو کو دا غفلت نو دا کسانم دینی پورا تاوانیان. وانفقوا مما رزقناكم من قبل ان ياتي احدكم الموت فيقول رب لولا اخرتني الى اجل قريب فاصدق واكن من الصالحين. اور خرچ کے داغنا چمتا سلذر کریم مخکد دینا شرابشی اوستا اوستا مرگ وائی بدے دا وقت کے ربان ولی نرس کو تا مالرا ترنیٹی نزدے پورے ماوا خیرات کرے اچھ خیرات میں کرے نظمم دنے کان نوے. ولن يؤخر الله نفسا اذا جاء اجلها والله خبير بما تعملون. ایشری نرستکی اللہ او تن کلچنی ٹیراشیم اور اللہ تعالی خبردار دے پاملنو چتا سی کوئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. پاکی وی اللہ لرا سیزونا شید اسمان کیا سیزونا شریز مکہ کے خاص اغلرا بادشاہی دا پورا او خاص اغلرا استائنی او اغبار سیزبانے قدرت لریم. هو الذی خلقکم فمنکم کافر ومنکم مؤمن واللہ بما تعملون بصیر. اللہ غزات دیتا سوی پیدا کریے نو بازستا سنا کافران دیو بازستا سنا دی مومنان.
اور اللہ استاسو عمل لراوینی خلق السماوات والارض بالحق وصوركم فاحسن صوركم واليه المصير پیدا کری اللہ آسمان و ازمکا دا حق کارا کولو دا پارا اشکلو نے درکڑی تاستان و خیستکڑی شکلو نستاسو خاص اللہ تری گردیدل یعلم ما فی السماوات والارض ویعلم ما تسرون وما تعلنون واللہ علیم بذات الصدور عالم دے اللہ پارا غصہ چی اسمان کی عظمک کی عالم نے پائے خبروں پائے کارون چتاسی پٹوئے اور سجیخ کار کوئے اور خاص اللہ عالم نے پائے خبروں چسینوں سرئیم علم یاتکم نبأ الذین کفروا من قبل فذاقوا وبال امرهم ولهم عذاب علیم آئے نظر آغلے تاست خبر دائے کسانو چی کفر کڑے دین مخکیم نو سکائی سزا دکارو نخبل او دلر عذاب درناک ذالک بأنه كانت تاتيهم رسلهم بالبينات فقالوا ابشر يهدوننا فكفروا وتولوا واستغنى الله والله غني حميد دا عذاب دے وجن دے شرات دی ترسولان دی پخکارو درینو ندی بھئی آیا بشر دے چمت ہدایت را کئیم ندی کفر کو مخواڑو دائی دمنلنا نا اللہ بے پروائی کارکڑا اللہ تعالی دے بے حاجتا سائل شویدات زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير گمان کی کافران خلق چچری بدی دوبارہ پیدا نکڑیشی تو اتنا بلکہ راسی نداو قسم دے زما پر خام خاتا صبح دوبارہ پیدا کریشے بیاب خبر کریشے بائے ملون جتا سی کوئے دا ٹھول کار پا اللہ بانے آسان دے فآمنوا باللہ ورسولی والنور اللذی انزلنا واللہ بما تعملون خبیر ایمان لڑے پا اللہ و دا پا رسول لو پاگے رنا چم نازل کرے اور اللہ تعالیٰ ساسف عملوں بانے خبردار دے یوم یجمعکم لیوم الجمع ذالک یوم التغابن ومن یؤمن باللہ ویعمل صالحا یکفر عنہ سیئاته ویدخلہ جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا ذالک الفوز العظیم وکم رش راجم بکی اللہ تاسو روز دا راجم کی دلو تا دا روز دا دخکار کی دلو دا نقصاننو بچاچی مان راوڑے پا اللہ عملنے کڑی نیک لرکی اللہ ددینا گناہون دائے و داخلی وے جنتون دائے چی بئی لان دائے والے ہمیشہ ویدی پائے کہ ہمیشہ دا کامیابی لویا دا والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار خالدین فیہا وبئس المصیر کسان چ کفر کرے اور دروجن گنی آیاتنا زمگا تا کسان دی اور والا دی و پائے کہ ہمیشہ اور بد زید گرزد لداور ما صاب من مصیبت الا باذن اللہ ومن يؤمن بالله يهد قلبه والله بكل شيء عليم نرسی چاہتے اس مصیبت مگر دا اللہ پہ حکم نو چاہے چاہے عقیدہ ساتھ اللہ پہ اللہ کلکی اللہ دا دزل لرب ایمان اللہ تعالیٰ پارسیز بانے پوئے لریم وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَإِنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ اور تابعداری کا ہے اللہ اور تابعداری کا ہے رسول
نو کم خواړو تاسو نه یقینا زمغا پر رسول باندې دی رسول لخکاران الله لا اله الا هو وعلى الله فليتوكل المؤمنون اللہ شرے نشتہ اختیار دبندہ گئے سوا داغنا خاص پر اللہ دی ځان سپاری ایمان والا خلق یا ایها الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم فاحذروهم ایمان والا یقیناً بعضی دی بیان استاسو و بعضی دا اولاد استاسو نا دشمنان دی استاسو نزان تساتے وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ کتاسو معافیو کے دائی دا غلطے ام خواڑوے دائی دا ملامت کولنا اب خنوں کے دائی دا خبرو یقیناً اللہ بخنکوں کے رحم کون کے انما اموالکم واولادکم فتنۃ واللہ عنده اجر عظیم یقیناً استاسو مالون و استاسو اولاد امتحان دے استاسو اللہ سرا خاص اغسر دے آجل دے فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا واطيعوا وانفقوا خيرا لانفسكم یرکوے دا اللہ نا سمرم چ وسرسیم اور داغ کلام او تابعداری کوے او خرچم کوے دا بغور استاسو د نفسونو دبارام ومن يوق شح نفسه فاولئك هم المفلحون آسوک چو ساتل شو د حرص د نفس دا غنانو دا کسانم دی کامیاب ان تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لكم ويغفر لكم والله شكور حليم کہ قرض ورکوایتا سو اللہ تا قرض پہ اخلاص دوجن کئی بدائے ثواب نستاسو لرا بخن بن کئی تاسو لرا اللہ تعالی قبل ان کے عملون دے اور صبرناک دے عالم الغیب والشہادت العزیز الحکیم عالم دے پہاڑ پٹو پخکار باندے زور ور دے حکمت والے بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا النبی اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وَاعْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ اے نبی ویا مومنانو تا کلچ طلاق ورکوے تاسو زنانو تانو طلاق ورکے مخکد زمانی دے دددیم یا پا وقت زمانی دے دددی کی او پورا شمار ہے تاسو عدت لرام او یرکوے اللہ ناچستا سورب دے لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا يأتين بفاحشة مبينة مو باسے تاسو دی لرا دکورون دائینا ندیوزی آئی مگر کراتلو کی دی پبتکار اخکاران وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه داد اللہ تعالی پولی دی مقرر کری شیم چاچے تیرے دلوکڑ اللہ دی پولو نا یقیناً ظلموں کو بزان مقبل لا تدری لعل اللہ یحدث بعد ذلك امرا نہ پوئی گی حس یو نفس کے ریشی اللہ با پیدا کی پس دینا سبل کارم فَإِذَا بَلَغْنَا أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ وَأَقِیمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ کلچی نزدیشی دا زنانا اخپل نیٹے دے دتا نوی ساری کاغی لرا پخ طریقہ آیا جدا کے پخ طریقہ اگواہان انہی سے دعا دلانم استاسن بدیم اور پابندی کوئے ددی گواہ ہے دا اللہ دا پارام
ذالکم یوعظ به من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر دا واعظ ورکیدی شی پدی سرا چاہتا چیمان لری با اللہ پر رستنے ومن یتق اللہ یجعل له مخرجا آسوک چید اللہ تعالیٰ نا یرکیم جوڑی اللہ غد پارا ذریعہ دا نجات ویرزقه من حیث لا یحتسب اور روزی ورکی دلالت داس زینا چی گمان بنکیم ومن يتوكل على الله فهو حسبه ان الله بالغ امره قد جعل الله لكل شيء قدرا چاچ توکل کو اللہ نو اللہ دل پورا دے یقینا اللہ تعالی سترسون کے دے خپل حکم لرام یقینا مقرر کرے دا اللہ دار سیز دپارا ہے اندازہ مقرر واللائی یئسن من المحیض من نسائکم من ارتبتم فعدتهن ثلاثة اشہر واللائی لم یحضن آغزنانا چنو میں دشی دحیزنا استاسو دبی بیانو نویم کستاسو شکی دائی پبارکی ندائی عدت دریمیشتیم دارنگ آغزنانا چلا حیزنی شروشیم وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ اور حامل زنانا دائی ددار شائی غزی خپل حمل لرام وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا اور چاچی رکول اللہ نا اور کئی بلا دتا دکار ددنا سانتیا ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنزَلَهُ إِلَيْكُمْ دا حکم دا اللہ دے نازل کرے داتا ستا ومن يتق اللہ یکفر عنہ سیئاته ویعظم له اجرا اور چاچ اللہ نے یرکو لماح بکی دت گناہ ندم الویب ورکی دل رسواب اسکنوہن من حیث سکنتم من وجدکم ولا تضاروہن لتضیقوا علیہن وہ سوئے دغ زنانا کمزے چتاسو سے دخپل وس مطابق اور زرن مور کو ایدی تدید پارا چتنگسیاں پیراولے وَإِن كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ اکوی دا حمل والا نو خرچ پائی بانی کوئے تردی چوزی گئی اقبل حمل لرام فَإِنَّ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَعْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِن تَعَسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى نو کدی پہ اور کو استاسو بچو لران ورکوائے دیلا ددی اجرت او جرگ کوئے کورنے کی پخ طریقہ او کتنگ سیام اکڑا دے او بلسران پہ بور کی دے بشی لرب لزنانا لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ خرچ گئی وسوال سڑے دخپل وس مطابق آسوک چپا تنگ سیاد رزق راغلی نو خرچ گئی دائن چ اللہ دلور کڑی لا يكلف الله نفسا الا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا تکلیف نور کی اللہ نستا مگر پا قدر دائے چدلے ورکڑی زرد جوڑ وکی اللہ پست تنگسیانا سانتیا وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ نَّاتَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا وَرُسُلِهِ فَحَاسَبْنَاهَا حِسَابًا شَدِيدًا وَعَذَّبْنَاهَا عَذَابًا نُكْرًا اور دیر کری والشترے نافرمانی کرے دا حکم در اخپلنا و در رسولان داغنا نو حساب کرے مونگ ادائی سر حساب سخت و عذاب مر کرے عذاب دیر ناکارام فذاقت وبال امرها وكان عاقبة امرها خسران نو سکائی سزا دکار اخبل او انجام دکار داغی تاوان
اعد اللہ لهم عذابا شدیدا فاتقوا اللہ یا اولی الالباب الذین آمنوا قد انزل اللہ الیکم ذکرا. تیار کرے اللہ غید پر عذاب سخت نو یرکوئے اللہ نائے خالص عقل والو داسی چیمان مراوڑے. یقینا نازل کرے اللہ تعالیٰ تاستا کتاب دا ذکر رسولا یتلو علیکم آیات اللہ مبینات لیخرج الذین آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات الى النور. اور آلے گلے دے رسول بیانی بتاسو آیتنا دا اللہ تعالیٰ وضاحت کا ان کی احکاموں دید پارا چوباسی کسان دراشی ایمان راوڑے عملنا کڑی دین ایک دتیرون رناتا. ومن یؤمن باللہ ویعمل صالحا یدخلہ جنات تجری من تحتها الانہار. اچھا ایمان لرو پا اللہ پر عمل کونیک داخل بکید لرائے جنتون تاشی بیگی لان رائے ولیم خالدین فیہا ابدا ہمیشہ ویدی بائک ہمیشہ. قد احسن اللہ لہو رزقا یقیناً خیست کرے اللہ تعالیٰ دا پارا روزی. اللہ الذی خلق 7 سماوات ومن الارض مثلہن يتنزل الامر بینہن لتعلموا ان اللہ علی کل شیء قدیر وان اللہ قد احاط بكل شیء علما. خاص اللہ ذات پیدا کری وہ آسماننا اور دزمکنا دا آسمانونو پشانتے وہ راضی حکمنا دا اللہ تعالیٰ پمین دری کے دادے اپارا چی تاسو یقینو کے چی اللہ تعالیٰ پاسی بانے قدرت دریم یقینو کے چی اللہ تعالیٰ راگیر کرے ہر سیلنا پخپل علم کی. من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا النبی لما تحرم ما حل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک واللہ غفور رحیم. اے نبی ولی منکے بزان اغشے چ حلال کردے اللہ تعالی رام لٹے لٹے تو پدے بانے رضا بی بیان خپل. اللہ تعالیٰ دے بخنک ان کے رحم کو ان کے. قد فرض اللہ لکم تحلت ایمانکم وہو اللہ مولاکم وہو العلیم الحکیم. یقیناً مقرر کرے اللہ تعالیٰ تاسو لرام طریقہ دا پرانستلو دا قسمون استاسو ولی اللہ تعالیٰ استاسو مولا دے وغد پویا پارس حکمتنو والا دے. وَإِذَا صَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِ وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَرَّفَ بَعْضَهُ وَأَعْرَضَ عَنْ بَعْضٍ. کل چے پٹاوے نہ اکڑ نبی بازی بی بیانو تازے او خبرے نار کلاش خبر ورکاغی پاغی سرب لیتا نو خبر ورکا اللہ تعالیٰ پدی باندی نبی خپلتا دو خودنو کراغی تا دا بازی دائے و مخیوارو دا بازونا. فلما نباها به قالت من انباك هذا قال نبأني العليم الخبير. ارگل چ نبی آئے زنان خبر ورک بدے آئے ورتوی چا خبر درکڑے تال رضا دورتے خبر راکڑے ما تاغذات چا عالم دے بارس خبردارم دے. ان تتوبا الى اللہ فقد صغت قلوبکما وَإِن تَظَاهَرَ عَلَيْهِ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ صَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ.
کتاسو دوارا توبہ کوئے اللہ تا یقیناً جوڑشی دی ستاسو زرنا دا پار دا توبے او کتاسو ڈل بازی کوئے پا مخالفت دا دین نبی کے یقیناً اللہ تعالیٰ دا مولا دے اور جبریل و نیکان مومنان و نور ملائک پسترینا ددسر مددم کئیم عصا ربه ان طلقكن ان يبدله ازواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات صائحات صیبات وابکارا امید دے چھ رب ددو کہ طلاق در کی دے تاسل رائے بی بیانو ورب کی اللہ دل رستاسو بدل کی نوری بی بیانے غرستاسو نام کار اسلام لرون کی وی ایمان لرون کی وی پزڑکے تابداری بکی اور توبے و باسی عبادتو نبکیم روجی بمنی سیاہ لمبا طلب کئیم ماں کسیبی کنڈی او کبھی کریم یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون ایمان والو بچ گئے اخبل زانو اخبل وال بچ دور د جانم نام چھ خشاک داغی دی خلق و گٹے مقرر دی پدے اوrbانی ملائک سخت طبیعت والا و سختی کو ان کی نافرمانی نکی دا اللہ ندائے چھ اللہ و تسا عمر کرے او کی حاج چھ سامر دی تکے ریشیم یا ایھا الذین کفروا لا تعتذروا اليوم انما تجزون ما کنتم تعملون ابیلشی قیامت کی کافرانو تائے کافرانو بانی مکوے تاسونن یقیناً بدل در کے ریشی تاثر عمل سے تاسو کول یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا ایمان والو توبے و باسے اللہ تعالیٰ تا توبے دے اخلاص عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار نزدید آئے چستاسو رب بالری کی ستاسو نا گناہ نستاسو او داخل بکی تاسو جنتون تائے چبئیگی لاندد آئے ولیم یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہو پاغرز چنہ بشرمندکی اللہ نبی خبل را سوک چیمان راوڑے مرگرتیا کی نورهم یسعى بین ایدیہم و بیمانہم را دری بامنڈی وی دری مختا او پخلاسونو کی بدری عمل نامی یقولون ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انك على كل شيء قدير وائی وایا ربا پورا ساتھی منگلرا زمگدا نور او بخنوں کے منگتا یقیناً تو پارسی زبان قدرت لرن کے یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم وماواہم جہنم وبئس المصیر اے نبی جہادو کا دا کافرانو منافقانو سراؤ سخت دری مقابلہ کے او زید ورتلو دری جہنم دے او بد زید گرزی دار جہنم ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط بیان کرے اللہ تعالی مثال دپار دے عبرت کافرانو خدا نوح علیہ السلام و خدا لوط علیہ السلام كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما
فلم يغني عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. وی دغ زنانا لاندے دو بندگانو دخاص د بندگانو زمنا چر پورنے کانو خودی خیانت کو دائی دوارو سرام نو دفن کائی ددینا دا اللہ دا طرف نائے سزاب او ویلی شو داخل شے ورتا سر داخل دن کو نام. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. وبیان کرے اللہ تعالی مثال دا پارا دا بادرے دا مومنانو دا خزے دا فرعون کل شاغی ویلو یا ربام جوڑ کے ماں پارا استاسر نزدی کوٹا پا جنت کے او بچ ساتے ماں دا فرعون او داغد کاروننا او بچ کے ماں دا قوم ظالماننا ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. دارنگ بیان کے اللہ مثال دا مریم لور دا عمران آغا بچ ساتل وقبل عورت لران نو پکیو کو منگا پائے کے دخپل روح دخپل طرف نام اور تصدیق رو دے دا کلماتو در اخبل دا کتابون داغا او دا پورا تابداری کا ان کو نام.